nakiningan hupatangi-tangi isat tu pihami ngahupatangi-tangi aka anggut-anggut ni pahopukon merinding duau mapigi puasa ubotohan waluma poparan ni laikon poparan ni burukon sadarupe namar kamulian jalan nga marpahopu siani ima naparjulu ihalasor rohani ba tohon molo halak Kristen hamateani daladwi asaboy hita pajupang dohot debata sedangkan Yesus sendiri melewati kematian baru bangkit lagi songo di dunaki dengan dong jol manuain de alani hapor seona toriakat bijang dan sidi zamanna ikon lewat kematian baru be bangkit lagi mulai kita tuh nama kita nah berjulu sahali songon hata si kudau siak kami tu beruniba nai horisa itu kan nai horisa songonot doina boru hasian molo hubereng do pangangku minakingan dakubo to de lau mandok agiaha nasohubo to do tangis memang udah pertangis alari holanot nari minggu do beritaon mengabe pahorason ni online nanion ra ngaluza hotangis ade mulai nari minggu bayak pun nari minggu dah sudah 3 hari nah hudok kondisi di lozami buasat sampai tangis songoni malujam na tangisi makilala di hod di lujam na paubaton helanan yon tohodui tong partangis ni alai holanodo la bohape tangis dan nalahubui binuse mula layon lapatan nangis sudahlah sudah hari depan nama tong si pikir honot tadi jadi nung saya songoni betong ya anggo songonot terus mangai manoko gudang naik si pare somunya nak kapahopon masai musimah ho tu dia manusia pahopon aliman otto nah sungguli di bagasanon tulak tuho itu dah ayang ko mati do tunangan ni namang undu jangan dong nahoy portibio jadi bet cuman masih jului atiga mah songon di besar diri bawa udah mon kalau napa may hari hana nama atiga mah mau lebih kopi songon area wison boy makatai ya tidak budari do jadi nak boleh kita patangis sudisi sada na paling utama si ingotomu kamu sudah memenuhi janjimu dengan Tuhan amin tiki terpasu-pasu kamu dia uhok kamu di joluni langgatanis sia suku-suku nia kapat kita naso jadi sirang anggodang disirang ni hamatian sonari sirah kamu atau ngalani hamatian itu berarti sudah kau penuhi janjimu dengan Tuhan apalagi jadi sian iman namanya apa jadi mau semua kami sian hula-hula diadat nama sifat sahaton nami di son ate lima warna di son di kuari sampai tua di donos sifat sahaton nami itu tuh napa dua hon di pahop nami nunguli di mana marhamuliat tu marga siat turi ya te malas ngerohak buat turi memang Tuhan itu adil banyak lagi di luar sana jangan dong meninggal orang pahop namang nadingana nggak mati alayon di dekot tuh tu nyon tu
Burung di bawah. Marhamulia pahop nami turun. Anaknya mang burung nami siat. Orang nak dohorok batu rida. Amang boru mahabuat tong di partuda. Boru dokan di partuda lah yang ko sibayan non ikon anak kamu. Haul nyo sudia ka anggimon. Adong si Horisa. Ini kan si Horisa. Iya kan nang? Ini si Horisanya ya. Haul sudia mangaturida. Horo pino ay na manguli ba. Otomatis horo pino mapuag warni like ko helana yon ido say ko ayon na kinanopong ni si Gafa. Itu dia. Uwer mo say nakingan ilumi otahe. Otahe say naruhaking nakingan. Jadi pos rohak ko mangaturida. Pos rohakku hape ibarat na duksi dengan nota taruhon yon helana yon si matua mon pos rohanami denggas sudi denggan ade amang dah pos rohanami nang songonima tu akapa hopunami na sumarhamulia dope ini isodong senakian nah memang nasomo to tangis to tangis luar biasa upering ngomene di studio amang buhado tapi ada Siti Ubak Kabupin kau Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang memintingkan kau terlumui di permatenion di hasasau itu di perbadian mau numatu di perbadian nasaur tu roham tu hatim itu Tuhanmu sudah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan tidak ada yang mustahil songonari do songonop kamu tunggu 30 tahun 20 tahun yang akan datang keadaan akan berubah percaya akan Tuhan ya di haroroni peringatan di hari itu di Purbadia. Jadi semua ini manang Tuhan wakana mahamar anggi dabada hamisian hula-hula silalahi nyoburu namion ni menek dubya kapahop punon ati roi hamuna manang peyaka do atak kasih pengot tidak sida mono ayang ko hami hula konon sudi eko kamuna ma di sona kana mahamar anggi marsipatoritoriam marsipaingot-ingotan dia kena humurangan di sona di pos rohanami. So ini mahata na berjodoh itu hamuna jadi sahabat dia ka ada tabata hotei jadi do hoton itu dungi paboho tuhami songon simatuam hula-hula misilallahi rodo hami nuaing songon magpana tuho ia morodo songon tutu mabalu hoinang nunga di buarion sari matua pasahaton nami ma tuho songon sapi tuya lapatannya sa tape do sude akatua nasiat debata tuho nalaho permuduh-muduhon akapahopun namion asa margugo mahoinang dinalaho patuloy-turehon akapahopun namion sekaligus do keluarga besar na babat ido sidohonon nami ate jadi kata di Lusot asa balitang mapagabi tumodalo si tadoan ari mudo sa luhut nagabe molo-olo do hita marsi pagdulu batutu itu ibana jadi dokoton ibasa hatami man sampai tuon asa sahat man sudi tampe man dua tu hamu saluhutna jadi molo alai sona josa atau sadik ati pihak asing dulu kasing ada duhuna sing huta sing do nang ada na molo hamin yang madokon ko kupamatang ni buru nami dulu sos pasaton nami sabti tuon nanti kadong ira tulang oh la unang songa namang kali mangalakai gaduh-gaduh hami ya raja di buru songa di makan pas di tulang gabi baca lah waras pasahan tetapi hemak unang betangis udah apa lagi nggak benang dah nungabe anak udah naik akau cara anak sih oke mada lama nang ba oke mak soni mada jadi mulai mak jadi hata perpudi masih kami
songon asasau mas songon na ni tua-tua asasa sulu satu tiga ras na ditugu ni holena nungay pa sa tami besat pitua ima tu buru nami apala ni bekas tikion saya sama hita upang gabian salah satu pakorasan songon ima songon hata siak kami simatua silalahi songon ima atika dong siak kita musik nungabe kopi tu bang boleh apa mas Tapi kami tuak kadang dainang na hadir di tempat on ada orang setelah lanjut acara tu habat kota di petik yang di jauh kai majau jujur ngolo ni damang na mujung marjung malun di dok situ tua boru do anak do boru dia pala petik yang aset diri macam wakili anak boru ni damang na marujung malun jujur ngolu insinyur poltak hasudungan na baban ima opung ni siga paduli iya opun ame opu sudung na baban mangalap boru ni rajai boru siahahan sian pohantonga ibasa basa tu hatar yopung nami sada bawa obat boru iya anak na opu orisa saina na baban mangalap boru ni rajai boru huta barat sian tanah jawa ibasa basa tu hatar yopung nami tolu bawa dua boru iya anak sekangan ima ama orisa manang opung gaba mengalap boru rajai boru silalahi sian siater ima nata barup noaing di basa-basa tu hataro damangon walu boru iya boru sekangan ima namar gor orisa saina nababan sarjana pendidikan tang marhamulia dobe iya boru si nomor 2 namar gor debin selin nababan sarjana pendidikan Nabi Nahuta tu anak ni amang boru nabi marga siang turi tu paranginan au sadiri maya akamanginang di basa-basa tu hatta do saradat danak bahwa ia namar gor gapa rejeki siang turi ia boru si nomor 2 namar gor yesi namaban dang marhasu hota dobe boru si nomor 4 namar gor astika septi namaban sarjana akuntansi dang marhasu hota dobe iya boru si nomor 5 nomor gor yola na baban sarjana sains dan marhaso hota dobe boru si nomor 6 nomor gor Alexandra na baban di bagasan Alexandra na baban di bagasan perkuliahan dobe boru si nomor 7 nomor gor Zian nababan marsikola robe iya boru si nomor 8 nomor gor Dita Hiskia nababan marsikola robe dia mangon dia ada mangon tu tanggal 8 bulan 12 1960 marhaso hota tu dainang tahun sia pulsada marujung ngolu mada mangon tanggal 10 sia bulan 5 2024 dari tutu usia madamang 54 tahun jadi punguan sudah peparan dari pengumuman sudah peparan ida mangon walu boru sada hela sada pahopu dari pengumuman sudah 10 halak sialani amanginang suri pada asabawa kamu ditamiangmu naso marhasohotan asanggia di burini arion di patongo Tuhan ta sirok kak mitodina di bagasan persikolahan di barbisugi Tuhan dari songoni mana jujur ngoli di damangon nawai di batu bahami molo tumpe adong na hurang logi pakuling ni di damangon adorang ngoluna memang ido sudah puparan nam maapo kamu ma asa sahat pasu-pasu ni Tuhani saluhuna di budian di damangon molo tung adong utang manang singir ni damangon adorang ni ngoluna radedo hame dapat tunamuna mau lihat ya kosa tayo mo tu protokol siya na dilihat dari hita kinalihet boy hita marpungu di bagasan hahipasom apalar tikyon ima di nawar siala nang jumolo sa na tua-tua na horong hami ima upuga padoli na babano siya laning do di hamu amat taraja inata soribada Hami sian bona hasuton dok pai dua ni hasuton madok tung bola ti godang mari haroromu ala di bagasan hai pasor doamu boy
ro madapat kami ima di namar siala naum baru junggolu sada na tua-tua nahu haulong kami dia muna amat tarajain atas sori pada duksi kepanon tataruhon amat tanah haulong kami rak udur mahita anon tungu tu sonaman mangan idana las dot minum ekstitutio las macalo percabaran naopar tu ulaun sari matua jadi tuk songoni pe tahu asis kayu pe dua ni asudon horas maita saluna mutima lapas aton hata nauli hata nadingkan tuwa nani suut terluwe matu poparani na tua-tua na tahu warongyo jadi soni mariamu bona disuruh nami tamahita jumulo modok malat itu hatta siada dengan dot asini rohana dong boy hita berpungu di bagasan hai pason apalagi takion imadi namar siala nam jumulo sadana tua-tua na tahawolongi mata petutuhan na ima opu kapadoli nebeban sialan ido hagi jong-jong di song hita namar marangi dohot boru dohot bir na batuduhon na dohot turut berduka cita atas meninggalnya Opu Kapadoli na baban tarluboy ba di hamuna anggi doli nami bado na tua-tua na taholong yon kami sian hadoli mudo buruta macalas roha asasa mariamu tahe sorok na tua-tua apulan di sebagian ding di dolong kapangiringan horas mau nawar-hawarang di nawar gula marboru ala tekas dohamu berkami marsi bayri ngeringat matutu tarluboy ma di pahok puniba siorisa do tak katidohon na do pahok puniba siatur lumbasa persahiton narotu na tua-tua ber tumbacai kerja keras doamu boha amanian asa sehat asa malum sahid ni bapakku dibuat kamu do marubat agia tu dia bohama asa sehat dan dipikiramu materi perlu sehat mana tua-tua ido pangiduamu itu tuh pangiduan itu hatta nunggu malum be sahid ni tua-tua dan adong be siorok konokta jadi sialan ido diamu pau puna bisa luhna di pekorbana mutu na orang tua-tua i dapat ma songon na tua-tua binuat hau toras bai sopo di balian halak na urjumpa na toras pos roam di burian na tua-tua dapotan pasu-pasu mahamuna saluhna jadi embatu tuh asimat toran emata nomor 2 di mata di parporhan na tua-tua dia muna saluna ya nakonna tanya kamu martanya kamu tutu hatta kami be martanya kau tutu hatta asanggiat maningalo tua maningalo sanga po dia muna saluna poparanna tarluboy ma di bahopuna sikapa jadi di bahopunami saluna dosroam tarluboy masih aturi memang homa boru si nomor 2 sona di dok munak kini terharu bapu anak doho jada boru doho pasrohan martangnya kutu hatta dibulian di semua tuang perguguan nama ho taban na isuk tuho gajang ni umur tuga bena ho rangkul sude aka
bari bambu kakakmu dotakan gibah posram opungkah jadi sok-sok nima di parmain niwa borsilelahi boru parmain martangnya kau tutuata tangnya kon sude peparamo asa jolmana bisukon jolmana malo siolo ipoda terluwe masih olo ipoda ni puhatta asa kejang murmu mono ditanya koko ke peparamo sah may pasaton itu hatta tabama kesehatan diho parmain tabama kencang di umur saya kita betul hatta madiho kencang di umur di budian ni opu gama dolion nasora potar rokap di patuh itu hatta ma sirokap nagabe sirokap mahoras rokap satu nasar batua dia kena melalui karejo di patuh itu hatta kapal kerja datama asang giat lembar taba las meroha dihita selalu na terluai widamu di budian ni opung siga padolio na di bagasa parsekolah di parbi sukitu hatta mai asang giat lam taba silas meroha dihita selalu na terluai ma di parmain niwa borsi lelahi tapo na kajang beda horon nami asa da horon ma sondok isi tua-tua asawit narumiris opun na sumarok di dolok na tua di budian ini tua-tua di paparan anak marhasurotan tuan anak mariris dot boru torok dongan nasida satu na saur batua batu asai mista batua perindah cipai loho amat terdebat harus lewat tua horas mau saluna di paroro asa bina tekukujur pagod topi di tabia manang na tu dia be paparamo mangalaka tusima luju-luju panamotan saat sulu saat wotean nunga sabi na tuto tawan maralama saat wasat tami hata nauli hata naringgan tua muna salu namona ni asuto tarnuoy matu papar ni opuga apa saat mariam saat horas satu panggawian silo boti habi Balok STM dok sarikat nadong idapot tamu di huton sialani roha mituson apala ditikyon naruh do kami nomor habuk ni roha ima nanialap tuhatta sada ama natahulong apala ditikyon sialani matong donon nami ma turut berduka cita nasi dalam nak nasongoni ma diamuna salukutna keluarga na buwan sidohonon nami dak pola gudang be kemana cara kami na budari dung mulai marujung ngolu nyon nataholong nyon damangon molo hata pasu hata soso siar raja ni dongat tubuh raja ni dongat sahuta raja ni hula-hula kata kasra di piop hamung di pahosor hamung ahado soso dohot hata pasu na pinasahannya karaja tuhamu ido nasi pasu zoro muna di bagasan ruamuna molo kami sendongan STM hola sidohonon nami tu keturunan nama tok kabere namion ang giat ma di budian ni hari ni nyon damangon dihamuna sa luhut na pinokparna ngamar goar be mana opunisi dapa artina disi dihamuna tininggal honna di pinokparna ang giat di pudian ni areo asa makira maato siyan na daw matjo siyan na jonok rokap gabe dina so dapo rokap dope molo dia kana persikola ang giat matutu di pasahat tuhatta mabisuk to hamuna asa buhay no petotong di bagas alas ni roha umak munon asa totong gimana di bagas kahipasom molo di berek kamu di persikola muna totong di bagas tamiang dohok las ni roha iro ang gunabuhi hupasahat tami
terlumobi ma di botokku na mabalo pala dikon. Molo di berko beto perjongjong nami di sinol siya sarika doho perbalok sudena. Anggo si sosohonon nami itu botokku gugu martamiang itu. Ang giat dope nion nabi ni palumehon ni Tuhanon boy dope pabereng-bereng ngomu asa pajang umurmu gomos martamiang tiok gomos Tuhani asa boy husigat jang umur unang songon itor layon yan maposo huro be 54 tahun asa boy lasroham boy pabereng-bereng ngomu dope pinoparmon tok kadikiti nang naro jadi polas sehat to itu gugoh martamiang asang giat dope ibudian nilayon bodo peda potomu akka nadengga dope siap pinoparmon jadi molo tongo tinggo pe senek sipasaton nami dihita na marsarikat nasi patu bota itu adong do nasak kita tu kita do yang nasi pasaton alain nak sosadi gorni godangin na spirit otik ina spiritor di gudang si butong-butong moduk sosodia songon nata anggar dasarhon siya sarik kati batuhat naman naman goki pasu-pasuna jadi kita sama joy jadi songonima las terlumowi ma di hamu saluhut nak kanawarang-warang dokonon nami do tuhamu nata pula di sibagading ma di dolok di pangiringan horas do berek kami hamu nawarang ngarangi ala taktas do hamu berek kami masih peri gitu matutu saat menda solu saat matu hotean masatai maracara la wa ruton damangon saat mahita saluhut na horas majala giban siloko ti mami mau date Jamu saluhut peparan di dopung opu bagi ya di kita saluhut na molo berek kita ripadi sonjong tunglas rohan nami Maria iya ton dinami ya mi anak komuna asa dawot so nadokon itu tuh terus rata dakana terus nam ribun nang ratingnya ia terus pamuhula-hula nami terus mana kami boru beremuna saluna matutu molo disakap doa rencana tanya di pangiduan tatutuan ditulangot sigajang umur alai dang lomom lomok kudo ninna tuhani molo hita natin opanom natula suasuanan nado na lumau mororo ani Tuhani mamerit tulamon ku dibuat suasuanan nai alani yang go disakap di pangiduat tanyan satu nasa rumah tua alai merparing doa itu dibata anggia kau tulang di pargo Tuhan bari guru bengi onak tanggini baur anggiat taba na tulang na lau bari bun pinopormot saluna lang luluwi di hamu sude saluna rajan ula-ula nami tulang nami molong ope di haroro nami di hami anak kon muna molo tung na horsikko rohani hamu nak katulang marbawati rohamu na kaulan naulin wae madiara masyak tusa deita tung di songon holag gogo na botar baik kami mengulah-ulah ton lasma rohani badan lasma rohani ton di muna lumabidon nami to nami siat turi korbe amang ison nang marasotan pitu nai tinurung do tangan na boy do ho gabe ama namar lapatan pa jono dirim jono deson tulang kana boso mangalu-alu unak kolat diri pauson arong deson akatulang mono arok pe nang kamarasotan nang kini bo pasahat tutulang molo na tulang do buhama jadi na bos aku aman padi udi munomo azazari nyon anggimon anggim atau disod yang ini ba teorisa asalam jabba karasirwa itu mesti dibatasi rokam itu dina jadi dia musalu daula nami tung hangon ido molo hata pas patu raja nami siaka munoroto kami alani na turu dohami salu peparan ni boru bere peparan yo pebadia tu berga alani mulati godong mari basaro nami lam tu sadana maro hatta tuzulan mulati mai tasaluna butima jadi Masahid layon
kamu ada usaha merubah di bawah kamu do di rumah sakit di bagasan roh kamu nak gitu itu bantu alai ima horoi nang bawah pengatur itu kan di ngulu ni lekor nungga beo titi Tuhan ini kon nama jadi inang bawah sidonok itu kamu martami yang nagamos itu Tuhan hapena sorat di pikiran muna do di rohamuna pasal kamu matutup mono di pasal kamu inang bawah tutukan ini tiada mustahil bagi Tuhan kang paloson na kamu sumarama alai pasolot tambu diri tutukan ini siana sa gugumna siana sa pikiramuna kang luason na kamu sumarama ayang ko na aman na di pertibyon sabak itu inang alai aman na hot rodi seliling na ima tupakta na di kijak jadi sidolok pinang bau so tumbapok sube pikiran muna tulekku no parujumo nungga la di bekam muna tangis muna sa gugu muna dang nungga be patutup pitu parasien nungga di bukul Tuhan ibe ngon dilekko dari sidolok tulek yang bau bos rohak mata kamu tutup jika sidong nok kubuhamu inang bau songo di ma nang dihamak kede emang bereng kede sembilan alepos roha dihamu wakil kuang itu totong matanya kamu tutupan idang gitu totong matanya kumbos sama matanya tutupan jangan dong nama orang tutupan asa tikos mahamu siap bagasa rohamuna do siap bagasa pikiramuna Tuhan tatapan siap dulu punya beliau ini baru kamu datang kita semua di mana dihuangi Sirija di batu dutu kama sirapak betul betul di pudian ni lek konong baru kumpul dia kenapa sekolah dope hamot tanggi di tongos tu kama di hamu habis sukul habis tok kamu di bekas tamia asa di pasu-pasu Tuhan saja jadi itu songo nipe songo sianau si matuan ni boru pos hakku di sahab tukat tamai tu kamu nasal hutna di pudian ni lekku nang maruju jadi itu songo nipe siap kami si matuan ni boru dohonok kumason na tua asama di bokit ama di bokit supal balon salpu menalunguni tujuan ngayo di pudian lekon Roma dan jagat jadi sokonima siap kami sibatani poru mau diakhimat las iwa kamu uritanganmu dia dua kamu tomatan nomor 2 di bata asang giat tumiru tarapul bonan ya sutun nami tarluboy paparanna tuamatan nomor 2 di bata asimat toro matan nomor 2 di bata di pasahat tomai itu habis aluna tarluboy ma di bonani tsunami dan adong dikijang ni hata mau liate dohon nami do Tuhan na saluna raja ni ang boru nami molo tuppe hata mau liate na boy tarpasahat tami mau liate godang ma dia musaluna butima au yan tanadawa ima pinoparre puran
Roro akai dan musuh. Roro kamda. Jadi kalau nau pengen masuk kata itu, lasmar wang minangka. Jadi kita donok kuro marula-kula tuan nanti mandi Tuhan. Nanti nang kita jaluk nah. Kami pe pastoro kameren pakeni kami kon perjalanan nami ngiri kuat dalam saat itu. Jadi aku pe mereng tapi laksi situro lah. Terus ruang mereng. Sekarang kosong mereng. Karnaton sada dua tang rekta. Unubir kamu tahu. Jadi diamu ironok cepet mana? Unang gotik kisongono rohami, kuyang songono. Saliling mulumuna toto kadek-kadek parwahon kamu. Diamu akabur kube parwahon noma. Alana pemana siberwang boro papaina di sini tuan. Ya, jadi toko di pe sironokku yang mata ini penuh tu masih amin nama muncung lakukan di kau masih pukul setengah di rupiah. Dan arung mengibanyu, mau macam aminan, rohan, mau macam pukul di dalam di narung, tempat disuli, siapa apa penuh, kamu mah waktu di ruang bangun. Jadi tu songo ni pengen kataku diamu, ma lasmar wamate, lamar guru kilo, ketang gape acara tau, jadi songo ni latih mandi buang latih mandi kita selalu berterima. Dia ada orang sosak tu bangun, arung nak ingatkan laburku, do inokku, lagi son, babe kedok ponok naruh harap. Abang Anda di Naya Pasantun nenek Pasantun pada datang kita satu lah kota barat tu angka werintan non pasak matu abang memakan tahun mulai temak gabe majalah koras di huang dia sok sungoni nang di doa sabotok nami nang guru nami na dia telepon nami na di hutau mulai digodong di pasar kalau nami tu kamu mulai tima taduk tua mata nabasai dia pada dipertikin oleh satu tikion di dewa di tanah pasok di haroro nami itu sok songoni nang akalai kudo ibu toko parok kamu jo itu satokin di permoding ni abang munawan dilai dohot di boto tekas mencadu gudur hatta ada naking dido akan nama lo manang dido akan hula-hula nama do kematian ido dalam lau pada botol Tuhannya di bahini semua kami tulang muna marga Huta Barat asatung las daging muna yang go nama perlas di muna amat tanah bertua di Batado uwa kami son ulos agiat matutu ulos nagajang sitorok rabu ulos nakapal tang yang kami may tututu pinopar ni laiku na burjon kapal matutu paso-paso ni di Batalo calon muna tujuluan narion dalagajang ma umur muna tujuluan narion asa tung torok aka peparamuna dison huwa kami ulos sesuai do kesepakatan dihamu bona hasuhuton laiku dohot aka amang burukku huwa kami son onom ulos mula dihami dison disan ulos panggabi mau alena kaningan dido amang buru nami ulos adot hayang amang baru warna modo di hutaun Paniari ulos paniari hugoari maju uloson nate sada baon tu bere nami nang marhasohota oh lo tulang sada baon tu ibe bere nami naso marhasohota persagomang may oh lo tulang sada mamuse tu pahupu nami ima
tubuh di berekon sigapa Oh, itu. sadama muse tu pomparan ni naburu kunahinan ima anggi nilai ko namarha maranggi Oh, lah. dus marohan nila sida pasago Oh, itu. sadama muse tu apala ibo to ni laiku nasari maduo ima Oh, itu lah. ibo tokkan kabiga tayo amang baru 5 Lima itu lah. alay marpagidua kami amang baru na burju takas di law-law nari hubuto kami do takas iya berenami umat ni sidapo marahasohotan do jadi didik na marahasohotan di mana tohodo yang kepangguaran di botokon i masih bisa Oh, itu lah. alay wangido kami to hamuna tarlumobi di hamuna na tua-tua di hutan na ison asik do weno nami nian puli ulos ni beret ko si Orisa ko apa namin na hupay do songo niya mang baro saya kaya matutulan na raw di panarig ni Laikon agya matutong martangnya kami ito naman ka number 2 di bata saya kaya serok kami ito di batudu di bata tu berekon asa songon hatari na matuwi dokoron namin asa makira mina siya na daw madjuma siya na jonok serok kami ito di berekon walutuk siya tamang berupang idoki imajo yang go natarpatu pahami Jadi mau lihat tema di padohan ni tulang nami hutawarat usus matu si Orisa sada ulos pakiran asan kia diberi itu tuh itu rorok kama bah dos rata tagabe homai padohan indah tulangi jadi mau lihat jadi semua lima tulang raja nami mau lihat pak padohan indah tulangi nara dewi hami ya nak kamu pagugus suara imanian musik ni akan namalon namalo naipasahaton ulo sumahami itu berenami sa luhut ba paborwa mahami amang luhu uding-uding kami di bagas alas ni Roha alay lugo namang lugo huriyay may namang
Burjo. Oh, tulang. Dagu terpasang nami ulos. Tu akabiri nami ibibiri nami dia balik partikianon. Asadahonon nami masukon hatan ini matuai. Asadak kade bulu duri matulung di Sumarnasuna. Tu sokon ibiro pani urus dagun terpasang nami. Nang yang kami itu amat tanah bertua di bata. Saya menteri batama yang menguhuh masuk-masuk. Selalu tidak betul-betul. Nunggu pasal kami semua udos. Tu beri nami saluhut na dohut paupu nami. Agi batu tu tabokom adalah di banggabian songoni madang adalah di parahurasa. Songoni mahatas yang kami memburu pasal kami bertikiat Tuhan. Dari ganong dinarongan pasahato ata nauli ata pas-pasuan tangiang tuduhakta inga di namarsiala dinang baru jengolo sada amala warung yami ima bere iba dari daun kamuro raja nami holong naram las di pasata mudo ulos na ganjang ulos sitorok rapo tu habis aluna peparan ni na tua-tua terluma tu harap kona perhitian kita yang raja nami itu tu hatta asal dia diberian na tua-tua dia habis aluna terluma di peparan na saat mana uli saat mana degan saat pas-pasu tu habis aluna terluma di peparan na pasatom ni tu hatta raja nami tulang na nagunat tulang na besar anong buhatan niya ito tuwa na mandong tak sudah tidak puluh sesakot jadi padia tak sudah tidak ada dot nape sepatu pandang tangan nasa sadia raja nami untuk semua dia bagi haroro nami romar sambang pada bentur raja ini dot akan tulang nami las maram raja nami sautuk manarita para copion guna jadi dihita paparan ina tua-tua asabor hatita lama nang bahuda-hudata tulakta do akan tulakta saluhut nana rombongan ni hula hutulang huta barat para masuk nami baik jo yang muria asabor hatami lama nabba tulang nami raja huta barat. Abang baru, kami nama abang baru. Oh, betul. Mau lihat mani itu hatta. Las roh nami abang baru. Dengan roh kamu mana botok kami. Kita saat tamu silas roh kamu na kami. Kami bengatung macalah roh nami raja nami. Asawoyu berseliuk kami papai namu naya abang baru. Asa nabo songon duduk di gua asa bagus nama hal tu duduk na beruian. Orang semua kami nama cal pembina munai merlibaga tema dihamu sikani nama kalian. Asal aku mau ujur tentang nama mikirin kepian, panak tu dihamu abang baru nama mengalak kedulu ya kabiran namion. Tu si mana buat persaulia. Soalnya mah atas kami tulang muna marga barat. Tu dia bisa abang baru. Mau lihat ya tulang.
Bang ulum maju ang tulang. Ala abir kalian juga tidak cerita. Usal habi mahasatan. Oh, lah tulang. Partai Jolo majolo siang kami non hula-hula silalahin alaho pasahatan songon mulai sati ku hari mah gustohona. Nah, baru ibasah kami man nong muse sitai maso tuita ka dongat tuguna min dong sonte boruna songo paribet. Ah, mana orang siapa tadi? Guru. Ya para tikyon amang guru di tahap tuluh manaing nataulah non dijabu dohot na nganin ngabe songonari holon na pasahaton molo songot pihamiati guari na urus kahonam mai molo na masa pe songonon biak katonga-tonga ni keluarga perlu umum mari hami noai na kehilangan hela hami alang na si kopi beri kami di son na tapi noai songot tangan ni lain namion hadobe bapak orang mangepes tu be ai nasib nami mei na markelahoni alai di bari me mana sarima tuat alani ma amang guru dina sarima tuai imam lain namion songon adat hatata kon na tu si hami adat na hobar tu si songon nomma nang pola songon na difonis samuhami sada kami pe na takasi suku kami akadong at nami na di zon dan napala kami nya makulit amang guru dia dadi mungkin ada tiru tang na mga lehon kira-kira songon ino to jadi songo perdalan diulus na boy nang sipa sa hodot nami pada di badar iyo sada man non inon tu si tayo man soda di si Horisa mungkin itu ya di si Horisa ya nah to hodo opa hopo sian hodo sian kanan si kakak nanti si anak kang gimon na pitunari alay nasi nami me dohot nasimu parjolo madi sonang kim namar hasohotan ikok kuimana do bulus na pasahaton nami sadati jadi sada matusi emang baru nunga baru dapat dua hong ala nunga mah dapot pasu-pasu siat tuhani siat pahopunami imen na muli tumarga siat turi ado pahopunami di son iman nasi nami sada matu pahopu asa toratur hamuhian ni siate jadi nama adua kan napa tulu ibere kami ni sona ka pahopunami on tumat sayu dio pas rohanami mamere yang palai pisah-pisah kami ikon sali makau tu menun nami asa sadah lakon inalaho akapature-turehon akan ujuna doh mabantu makna di sugur nyari jadi sada matu halakon alai perpunguma di kami songo ni majo perdalan ni ulus siak kami BH jol pasahaton nami me asa pasahat kamu guru baru biar sana nonatif songo ni makan jol pasahat kami ma ulus tohorani songo dia maramang manyon opu ni si gapa opu jadi maka adik na pariban na nyon maka na buruna jadi na boruntang bueno na masahi ape na masutik na dari ki goy do tuingan ano tersonggo do hamin mapike berite perjono huboto berite siang Facebook sunari jadi ter kupaboma una burung peraya teriserma grup kuparan li opusori tua jadi sianima akka binoto gudang na namar holong ni roha dihita duobi di parusung bolu ni anak ni berison sinababan jadi molo to sono piaro namida las maroham kami pe do marhabut ni roha do magoan di parungulu ni opo ni si gapa dudio jadi siya kami walaupun adongan non nabuhu papunguhan alay masing-masing maraw dang ipapunguhan sa sopa jadi do tak kakiriman non siya naburun do siya ka bapatuam bapaudam para asaha radisonan non dari pasahatam may kami non natin o di susadiyay as marham na mangrupi tangamu imana po terpek kami siyan habi amang burung do ka paribam
Jadi hatak kia tak tebana tiga dong. Jadi so ni marak di hamu hulu nami. So katanan no doh nokum titi siwapa ulang-ulang pengarap na. O di sa dia pinabuhu pasat kami. Saya gudang ma pinasuna. So ni ma kata nami melihat. Jadi mo late mak, dia mura jadi buru nami. Nadi hamu so mangurupi paripamuna pada di bagas tikion. Imana tutu napa tuduhan. Sisada arsak sisada sitaonon di situasion ukap rohamuna mangalehona kaselehona sumuna pakai sekotangan ni paribangunan. Sebelum lompat ada pabingat bahasa ini bisa tikion hipas kita rugi subi napado-pado kini tekon nabis bana bostang di jabu-jabu naso kinauli di tangan na. Jadi on itu di botakku nagur judo kamu itu nagur judo lekon tung songoni pe itu karena saku medo nah itu dah. Jadi nang pe songono di hubungan ni paninggal nilai ni bon kos roham itu uang saya masak pe hamu nang masak ko itu dah arong gope naneng si permudu-muduamu si ajar-ajaranmu si arupamu gope itu nyonak kabere ni bon doh pahukum. Jadi tuk songoni pedo orang gudang si dohono ku itu sabar malakas mak ngau berengnya itu lu jam gugum asa tolakmu nggak di beko itu tu dia mau buat laikon asadap hamalumon ale iro petik ini itu songoni dope pangalan itu Tuhani ite mantok melihat maham itu dah tolak ni gugum nggak di bek ni itu. Jadi ope so tidak tuamu daluk tuamu sudah ke berekku kamu pebere mulai olak neon 7 derek kamu mak inong munaon sasara ni omak mon nama ngurusamu anon itu pebere salah ni omak mun nama. Jadi arong berekku di sondang marah sohotan tuho bereda dereng molosian nga mahasota kami to jadi ho mamuseng ma pamburu-buru hamon parwaon unang bem masak inong mon ya ahana hurang adong tulang jolok dok di budi jabu munod dok dah paniaran dereng roham dapat tulang mon nang pepogos tulang muda ya olok goran tulang merek kamu dereng tusongoni pe pananing ni Bapak Munon nani pangiru di si yes rohamuna ikhlas asa unang gabi terhalang Bapak Munon lama dapaton amat dari badak di jam disurgune asa sonang martamiang stamiang kamu namar pariban da bereda kami okok kamu inong munon omak munon unang bek kamu lungun ngoro soboy di bek kamu sian materi nanggo pala unang bek kamu acik ni rohana siap pangalaho da bereda jadi kira songoni nama ngabe to dah jadi songoni mahat patingan basai tiut ko pedi main arion kung ni pa selilingom memang doang kok makakakayo untuk saya udah tuh semangat tuh buka apa dulu bereng kuang pinopat tayo buka apa sehat udah bereng pangabahan na tutulan niya rin ko sehat tuh ini terakhir hatak putusan na pesta kita dulu yang ngarong gokoni itu si Heber isi mau terakhir mamereng tupung sigapaon mekil do bebana imada bakang kasi akang baru bukan hon dang ba na puro muda magon kamu tuh silelai sakang kamu godang umurmu saya nabayon jadi betul na dang akang mau uber memang sehat mak uber kau putih mau marbola di lapangan olo tatap lima ngaber kau sehat tuh dah ini kudu terakhir tuh tupung sigapa dulu alangnya hura pangarap ni Tuhan dah pengapa baru ngap sayang Tuhan tuh apa dolion dah kaboru dah berjuang-juang tuh maon semua dengan kahulah-hulah tanakin
unang biasa ke hamu dang boy materi nang pada burju hamu dah non hela nami seturion hela tau se burjon molongi pabok buka paboron se burju matapo di hela ima ngapa anak mat boru lu bisa anakmu bereng ibat ko hela ini kurang kosong itu buka padulion alai mak ngai urati kina ngau kolong Tuhan mengalap buka padulion mengalap apa dah mak kapada ubereng pertangis muna sudina rangkar bereng kami dong sahuda hamu na tuar sada kulan bigi hamu moding buka padulion alai sayang giat mak di pudian nak nunga di jaro hotu tu nakininang ulu sapi tua sah matua nauli na ring ketuhoda betu pino pertau sudeda buka apa jadi aka suri ajar maun aka anak tahu sudi asa manras ni roha ho tu kemudian nyari jadi nunga di liana kan ulat tanakin hata naulin na dengan sudi sengge mak di jalo di cakun pada muna dokter di muna itu julan nyari on so ini maju hata sia kami pariban mau lihat ma di tuata malati madan kita sudina utima hai narong de pilih pucuk di roha mabeleng terima sah manaulin na dengan nanti jadi do sumar hata ku padua hali hami serta bigodang di kita saluhu na masih aku longan di hamuna bonani hasuhuton berenami tarlubo bima nang ibotok kuno aing disong didok na tua artia bonani ari si bahasa ada bonani bulan hipas do kita saluhu na pinong pernisila hubungan anak boru bere saluhu namanya tong di pasu-pasu Tuhan. Didok na tua-tua goko si pay mau jojo si alusan. Ito na lagu nang dihamu bona ni hasuhuton. Dung marujung laikon. Rodo hamu tutongan ni bagas nami manuguk niari. Mula do hamu ditiur niari. Jalaima di bagas tikyon diari nauli diari nalapoho. Nunga takasami raja ni hula-hulamu na pinopar ni raja isilahi sabungan. Sahat tubuh gunia lamanon dijolong di bagas si bagat diktuon atau pematang yang nami pangiduan nami tu amat tanah mertua di bata asa di pudian nilai nami na burjuang dapuk las niroha dapuk pasu-pasu ma saluhukna hamu bonani hasubuton matutu di hamu akan amartino do kumpona ni hasil buto di dok na tua-tua asa balik tang mapagabe tumudan ko si taduan arimu na masugok gabe ala takas do hamuna marsi baululuan matutu ito opo kapaburu bukan tidak ko kami na burjudo rakyat ditinggal hoko punguan ni Raja isilahi sabungan na adong di si borong-borong kau. Tuari namang ihuton sotung moru holong napinang merujung laikod da ito da. Sangya ma marhiti tang yang nami sa luhuk na raja ni hula-hulam. Dapok mo ma ang kalas ni roh. Tohodo ito orang na pugusto di nami mamaso-maso hamu. Di palumahod debatado hagabiyo di hamu ualuba berenamion bur diakari namang ihut nunga ditongos debata anak tuho ima bahuputta sigapa da ito da sian hami raja ni hula-hula muna nadong di si borong-borong torok do hita ito menutuk semonope pamering muno aing pos roha roduan no dope mata poti tung ala ni riko ni aka ulau dope da ito da jadi disadani rohata itoku siat tonga-tonga ni punguanon adong do angkara dasar tapatu pa siat tonga-tonga ni punguani ia godangon si butong-butong ia otik si beriton di atong dohonon nami ma pirma pokki bahul-bahul ma pacalongan pirma todini botok kudohot akapino parmi
lucu-lucuna aka pacamotan. Matuturo janami. Taringot tu ulos. Naong disuarahon ni dahahan nakaning nanaing si pasahaton nami. Toho may tutu hupa dua hali. Hami perjoluman non tu bere nami naong marhasohotan. Napadua humay tu pahuputa. Napatuluhom may tu bere nami sa luhug na pasangko mamaya kito. Ia ulos na gajang sa dia ma gajang berita gabi gajang berita horas jalong muna tu juluan ni Aryon. Ia ulos si torok rabu tu torok nama pinopar muna tu akarina mangihuton. Ia anak isi bulang-bulangan mai ia boru na boy paulayan. Ia dijoloi si pertogi di tonga-tonga si harungguan takas mai dipudi si paimau. Ia hupas hatami sah manauli na dengkani jalong muna tuaka ari namangi huton sidok buti mahami rajanya mangburu nami. Jadi asa hupas hatami ulos si torok rabuo perjolu majo hupas hatang karat dasar udah itu dah. Oh lu itu kulo. Saat kami mangamang korwa deh. Oh, lu tulang. Masuk dari dongnya musik tanah kini di sini. Baik dong naruh musik alair. Baik mak. Oh, no, lagu-lagu huria tulang. Oh, baik mak. Par musik baca lagu-lagu huria ala pasahaton. Ulus tahun nama kami itu pahop punami di sor. Baca. Ini pada ringgani. Yang boleh adik baru be iban tanpa doh guru nama kaholongin yon ni guru namion doh mau di barang kiri masjid desa nawalum na di desa percerahani rono kawasan nasida alania atau kawasan nalung dari mana di Kalimantan nalung di Jerman non jadi rono surat nasida ini dulu mana nasadia biar teras maruhaman non mau lihat tulang jadi nama Roma mau kebariban musiknya kasihnya seperti sungai. Iya betul.
tulang. Awal dari tikion di naroham. Pasatun hata dauli hata nadenggan. Tuhan saluhut na terluin matu. Parmaet dot bau punami. Ima di namar siala. Nang cumolo. Ima anak nami helamu. Mat dapat Tuhan na. Laos di pasatamu. Parhitian ni tanyamu tu wakta. Ulos nagajang, ulos toror rapu. Ima tu bau pumu iya anak konami. Anggiat matong asiroh ni matan wartua di bata. Di pudian ni natutuong. Sa manauli sa nadenggan. Si kacang ubur jala si toror pinopar. Di pangidon. Tiutang yang mu tutu hakta. Anggiat matong sa hati tuhami sa luhutna. Hami asudon tarlungum keluarga besar oparan ni na tua-tua. Tulang na tulang. Adong hatan na tua-tua. Nawad dong. Tak sudah tindak putus sosok jadi badia. Tak sudah na ada dong Nape si patukan ni tangan na sosadia. Talu badia mo kapalilan nami. Di na pasahaton. Pangurupion. Di mamarhite. Ringkit sitio suara. Anggap matutu. Asiruan yang tan wartua di bata. Tutio na mamuan ilmoni saluhut na paparan ni akayanak kemunol tulang. Jadi tulang waltuk semua dia beri haroro nami romer sepatuhamu ida pena boy talu tarpatu kami lau pasang apon namu si raja di hula-hula nami ope bang nama lo nami asa orang tahu lama nopa hula-hula nami on tulang nami on na tulang nami on baik kamu ngau partu si lagu-lagu huria iman. Baban, terutama Ibu Depin Baban, menghidupi kami setokin. Di narohami siang keluarga besar SMK Negeri Sadesi Poholon dongan seulon ibu. Penang di Patikiano Bui Hamiro menghidup apa Ibu, alangkah ke tugas tak. Jala saat kami ini bapak kepala sekolah na memang ada ulang nama cari report di Campis. Jadi dengan apala genjang si dohonon nami itu keluarga besar naro dohami di Patikiano lima naturu dohami berduka cita di lubuk ni rohani keluarga sialan nang dialak Tuhan tak aman nang tahawolong yon. Jadi yang adong si bonon nami ibu melentang yang nabangulu dosia Tuhan ta sehingga ma dilian penghiburan sejulang nerion di pasu-pasu salhut na yang kapinopat ni damangon suang-songoni inang ang tading sa nagugo mainang dilihon gajeng ni umur sabuyang dia muse muda yang ka pinopar mo inangda jala di son ibu rodo doho sian erkata hukum keluarga hukum sekolah sangon anggaran dasar nong tapatupa karena patupa dita sanggia ma
Tuhan nama masuk-masui atik dan pala sehat tahun gudang dan pala sepujian song-songan ini dohot perwakilan siswa. Jadi songoni mah hata na jepet na boy sepasaton nami saya Tuhan nama masuk-masuk kita selalu na putima. Jadi di musik nami lagi jalan mahami keluarga beda mang ma na hobar tu sih.